tanka y'amezi. Tankezi zigabirwe umucyaro cya Rutoma mu district ya Kanungu kandi abazitungire basimira ubwebembezi bwa district abakwatanise na Innovation Program for Community Transformation. Katobe Sisera umuhwezi wa mukuru by'amagara habwa district ya Kanungu nagira ngo kugaba tankezi kigenderire kucendeza ibura ry'amezi n'indwara z'uburofa umubantu. Tankezi batwa nezo kwakira amizi genjura naturally umuri Kinshisi ningo muri Kanungu tunijura. Mbwenu tanka zitu nza kuzejunisa kugira ngo twayakira ki amizi genjura. Agataro kasente amizi mukakoso muteko bwago kandi na nekindi mugwe mwijuke ki ekitongore kitu cya impact kandi na nekindi no kwebaza mukama kureba ngo muri bingi ho ni mu mutori no kubona ki kubona tanka zitu ko bishemwe kurugirira abatura batwende bakorese byagana kumara imyaka n'ebisibo kandi beina masiko ngo bwanyima yo kwebwa tankezi nikije kubahweraho umubyo buyonjo Vestine mizi gari kumara ugereza ntwenda kubasimu abantu bene batahahare barukutaha mabi turukunywa nente turukunywa nempunu konkerizo babatwijuka batuhereza etanka ezamizi kandi tubaraganiza ngo tuza kuzikuma kurungi zigume zigezitu zigume ziri kutwera nizigaragenda tukiganywa turwara gatateshire ubumwe n'empuzi tugurira ngeno gutwabonaga mizi mukamasiro amagombora nkacirima Rujeyo Kanyantorogo na Rutenga nako garabanze kutunga tankses gasha kwa hweza Wilfred.